And then some more call Adom TV Badwam Health Tips eso. Na watchi ye din komo afa Clubfoot ehun emra ye bonito fama ye ne ye beto so na ya hwe ne courses ene niema bia ya ye de adwen koso se bia bibi wei ene betimi ama akoda enya sa condition it has said my endpoint for me quarter clinic na da romanti na Christian Health Association of Ghana what's na ye ne ya ba ye ne Esther esi je chair or ye clinical supervisor edi enkomi oba se mo akwaba yada say no we na ni so kire ye nti say ye hu say Clubfoot no enye bolege no ha anu ye different e dey na dey ba okay ye dey ba dey pempi no ye dey ban kasa dey twetwemu ntumi enche okay so boni be kan say the cause is not known okay na idiopathic pempi no mo say be wo abofra no bibia ye kama okay na ye ne nan no pe na ayesa na enso so no ye wo nyama bia se wo ho a etibe ma wo enya ebi wo ho no ma na ewo abusuim okay nso bi wo no ma na ne nana bi enya bi da anase ne papa bi anase ne maame ne auntie bi anase even se nye Clubfoot kra na deformity fufuro bia ewo abusua ni ma ebi wo no ma ebetimi ama wa wo abofra oye den owo sa problem okay ebi wo ho so a say environmental factor bi on ma nyinsan mu or how kakra etimi ba okay maybe bibi oligohydramnios just abofra no wo ye fun no odansuo mu okay ebi wo no ma na nsuo no ennoso ntina abofra no ntumi ndane ne hu ntina bi na ahwa ne nan no akwa bebi a wentimi andane ne hu ye na akwahye wa na ode enyini na afide ye wo no na etisa okay ebi also so a yare bi abofra ne benya no na eno so aka ho na ode ayeden ode aba nti ni nyina wo ho no mo ena nhwemu so kire se mame fa na sa wo fo na so bi opemfo a osmoky okay usually no say o smoky a increase your risk of getting deformity nti betimi aba ne se wo smoky a obetimi enya betimi awa abofra owo sa deformity no but in pain p no na nye de banka sane de untumi enche okay ba ni pe bi ewo adwen bibi ewo ho okay obi wo ho no ma onya kwo abofra sa na eni ne busu mu nti na odwen se e de na me kwo abofra sa na wasa te dwen sa hwa boni bi a waye na se numi bi a eda onni bi ne so ebi ono se numi bi a eda ne kunu busu mu na se edo no ankasa ne so obi ono ma o si hwa na family planning bi a oyeye ansa na obewo abofra na hwa family planning technique na ntisa obi ono ma na adwen ne se maybe onyem no or share trousers na ensema ya nkofo keka because who say maybe obi awo ba na ntisa pe or say maybe nyem na o share trousers no dey be ntisa obi ono say menyem na maybe me ko hwe for me poli na me hwe for na anhwa na me ba na ayesa dey be ntisa timpem bebre no ya na ye de nyama bi hihye se no na ama na ba nsa but ya na ntisa ya de etumisi enye won phone so enye numi bi eda ebusua so enye bibia efi baby na ayeden ama na ba nsa unless say maybe abofra no wo yare bi dia na ndie nim say yare no na eka ho na de eden nti na de wuche say ye wo akra na any how many weeks na ebi an nine na akwa na mu anyi straight a ye nye concern as mothers usually wo abofra na the next day who say awofo no you better tell Gary abofra na atwetwe na straight in the hands mo say the next day mo abofra na eto ne nsa or tini nine until the next day na otumi hu okay otumi hu unless abofra na unza abofra na bo mo ye dala ndo onkeka ne ho a untan hu ne ntem but ye mofra na mo ye kititi na say obo say enwumre wo dry na otimo say na ototo ne nsa kakaka 3 days until mo say 3 days ototo ne nsa ototo ne nine so the nine ba ku we nkwa de se na etie na etie ontumi ntini mu na say o ma by 1 week na who say still light is up onya call postnatal care na the actual mo na mo hu pe be ma wa start da se ne so ochina nyame yadoma ye beto aso enti Esther IC jeche ya we clinical supervisor ma Christian Health Association of Ghana ene di enkomo na watching Clubfoot
wache na ni so juada na ne so ode yen afa ne courses a yen hye den hu na de kodie pote ne mo yesusu se ne ma we nu we nti etumi de ba me da endpoint for me kwata clinic ase say yes stroke ne hawo se yare bia me ma no kwa de oye free scanning prostate ne de ama wo ba so sa awo no mu eso hwe wo awodie mu se bibia ye kama na onye ohwe wo honom ne mum lab no de betua kakra 0244867068 adepache ne ye won kwa afia amankwa tamaklo e beto so